Ebarongo yane uko kadi? Mimi niko kadi. Simanyi kama mwanju muri heri yako kadi ko rinde na bago tataiwe nari kadi. Nchini kadi. Okay, na nchini kadi. Titukoria rero mwanju muri heri ni gati yabarai babatami b'ekisegi cy'umwaka w'ikiri bubere na isano na ibere abo bare kiribu 15 emyemo 92 kurwasorwa ngo rwabusi bakoragwa nere James Oro uyuro mo coordinator b'abatami b'ekisegi borosagia rwakisi nigo bakorera amasaba bene imiye kanise yemo imiya bonchali iri kubasaba barayi kubanyura nabo igo kubayigerera iri babe bakonyora kibesa cyabo okwana hekerekyo nigo bano baruro kuboria gochiase humurayi Binyorare chinga kyara chekone kya hetare aye gochia sorongo rwagusi eri banyore kibesa cyabo unabatami kurwase chikaunti chinde. Achilie mkono wako juu yetu Bwana, ukatuelekeze ukatuongoze, ufute kila nilicho kinyume hapa na pale katika jina lako Bwana wetu. Ntebenga lero ntwakora masabona IDPs ba gusi yaito na ekirenge kenengelinga ikobata tukonyora kibesa cyabo yiraki yabo. Igo sabaka nengolinga abarebeto ba gusi na mana bachumba baito ekapana yaito na mana kelmo raisi agoja gusi yaito yero to sigete mono mbuya momotebi abanyene yake abasengenjo kisema jene njanya olete na bani banyete basinge sana lakini tutatenga kimena goja gusi mo akshenga mo motebi na into tume uchumbe mo ikire president sago tokanga gusi inkolerere nga IDP simba cyane gete kogoja gusi njo kwani gore yake yabo litukolia rero ngwaka buyase osangire kana twakorire kogo sasi mogo chenu na kubori nyasaye aiwe na twamuboririe nande twasabira serikali yetu yomusike umuchoro ito William Samuel Ruto munagocha gusi aimukie getambo kerogisaine asogo konya na gwakana abatami b'ekisegi ba 207 28 elinda magimabo aira naboronge na ro bamenye buya muna bande